Oke sobat, kita persiapan spot kita kali ini di Teupah Selatan. Ya guys, kita main guys. Rekan-rekan Gerapu Simeulue. Oh, rekan oh. Ketek.
baju orang ya. Jadi Ruzi. Oke, brother. Hasil kita pada siang hari ini. Mantap, spero Teupah tuan. Gede guys. Iya, mantap. Aduh dah. Okey. Ada tak? Oh. Mana? Jauh sini nah. Ada ke rumah dah? Tak ramai saya.